oman yanya obosia ya gye no oman yi mu da wo de se nya se fanko akire nko si enko free mra ye nya afa hodie ne ye se mpo ye de ban ne abafu mprempren ye fourth republic ya since 1993 ebesi nei na ubisa wo sa busia bosia ya bo ebesi ne ntinke ye di ya adwuma sefata ankenko yanim ne kan se ya de din kan ya wadwene koso ye amampa nyimfo maba nti ubehe one had be kwakoshe JJ Rollins 93 besi 2000 kufo 2000 kosi 2007 Atamils 2008 2012 anyeyi Mahama betwa so 2016 Nanado ABC 20 say 24 nti bon se de din kan ye amampa nyimfo maba bedi anim san se yesi panyimu tenafie na nkwarawe na nka ye kan na nkawefo kan ka ho bi ana wo ni panyina wo bedi anim nti mepi no aya na oman na esai oman na enkoye ketasehye eni dream na ekoso na enya kape ye quick Rollins anya de kofo anya de Atamils anya de enempo de abai Mahama eni akufuado omo ena anya de ene omo voices ni bi ono mebo ama pa de ya no no se ye beka se Atamils anya de nyame fa ne kranse ye Mahama part 1 wanye hui nanado wanye hui eno kranso ni se ye hwe niam bi ekoso ye beka so mo anye hui because mo ni mpanyimfo asa na bibi enkoyi a anka wose mo hwe ema ye di si ye nti sa ankoyi a se panyina wo betena fiama nkrawe na nka ne ye kan na nka de wo mo wi na nka beka waka ho bi nti entimi ya ye nyimu mfrim na mo mabusia empanyimfo yi nyina ye komasem ni nyina no hwade o metwo adwene asiade bi supa nene mumu pi ye kasa se mo be ye no MPP Opemsuo ana NDC nti mene ubedi nkomo bi ne ahwe no menkwa akiri 2021 na hwane teso na adodanko akufoado NPP government ye behwe sabi nema bi ekoso edi na adonya amwa no na mimi mom de enha me nyame nwa wasa mekasa na nado is one of the worst president yenya me kan me de many problem with MPP as a political party but nado as a person enema bo mam so say de esi ehu no party nko betimi aye enema bi nenne me sakase so biem se me de obisa me ananado ne modem a wa mo ne ye nti and the MPP co-opposition. I will tell you, Mimi dear no, minimum dear, and I'm not here to speak for you, but me come Mimi the Intebia or dear, when you so come in here. Nanado, ne modima one money yenti, and the MPP co-opposition. Nanso nye money nani a bit me say if Nanado, me no be child be in 2021 MPP. Yes, I said in so toy ma. Kan say enso to ma nkyene enho kyere na nkuto sere no awie bebo amankyene so asere ne nkuto su mesa for 2015 ne no so ye NDC na say Mahama part 1 ni ahwe nyema ekoso o mayi mu a seminu mienu ya ntwe ya adwena koso because the beba ya you see I will not so much blame Nana Adodankwa or blame Mahama, but me blame wo because me no no ya adwene say NDC anye won ti o say to abama NDC MPP anye won ti o say to abama MPP ana say ye de ewu yetum me mfa wo say to abama MPP ana so to abama NDC ba me de ne say wo koto ba adwene hu say nipa metu abama ni enye ka keke say ye wo metu NDC mu enye ka keke say ye wo metu MPP mu ebi mu kwa timi ko e play tribal cars. Now, what to about based on your tribe no, and no na fe be hell. Dia me twu adwena ba so awie. Eye nyema bi e course 2015. Opemsuo Na eye NDC net so. Na entwa ye e course NPP time. Na se me kasa me ko akira ye betumi akokofo time. Abusua menim se wonya time ahwe what we call auditor general. Ne report aya wo de ba. Ye no na me se edoso ye 2024 de 2025 de beba your 2023 your 2022 every year biano
auditor general wɔtenase na aban sika ye de mema ministries, department, districts, any agencies ni nyina no wɔtenase aye wa audit wa hwehwem ahu se ye ka se sika wei Kofi ubagye 50 cedis uka so de bema kumani akoto kosua okay kumani Kofi ma 50 no o se ane kosua na ade toy no we o se da bi mi de to pano na ne enim se pano ho ne ka se fa koto kosua ane na udwumadie no undi ne ye okay bra ya Kofi uka se we 1000 bi ye de koye kwan o se ane ekwan no a ye no ya hwe ni ye nye kwan bi sika no won so a ye no so boy enti auditor general sa aban sika ye de mema ministries, districts, department, agencies no sa sika no no hwe se ye mbu ho akonta ne no nene awia me ka cho se busuan ba bi won ma ye mfa ya adwene nko wo hwe auditor general ne report e oba ni nyina. There's nowhere pan abon so obeka se bia na na adodan kwa akodi sika bi wom ana se bia mahama akodi sika bi wom sumre bia na omo na ye de be hye omo sanso omo ye panyina se be omo tena fiama nkra bi nanka enti ebeka na ye ka nanka na ebeka omo ka ho na emom mene umienu de ye mfa ye ni nko ba bi sanse onipa bi omo di oman dwirim papa na enso asemre bia no ni omo afom ho adi ni dwumadie na wodi no MPP ba ye nyina di ena NDC ba ye nyina di ye wonkrofo a MPP ba yi omadi NDC ba yi omadi se de nansema hu bi no ene wonkrofo bi nso omudwumadie ni nti ye nyi omadi sa nkrofo ni bi nso ye nipa bi a omo ha oman katasehye ni dream ye hwa de me ka cho se 2021 na na dodan kwa na net so tie 2021 auditor general's report tio 37 directors charged to refund 2.1 million unaccounted funds. Yenya directors sima ka cho say nkrofo bo ma yenya ka se katasehye ne proya o ni ani akosi MPs ni so yenya akosi aban panyimfo no so wo mo wa ase district level no ene ase no omo no say kra de omo nyenyenyenyenyenye enye me na mi kon fa any auditor general report or about nation hwe I just chose at random 2021 some no be chen wasem. Ya no auditor general ka say ye wo directors 37 bia wo ye hwehwemu 2021 no ye wo sika 2.1 million Ghana cedis. Sa omo afom nsase ntomo famratie. The monies were unaccounted for because there were no payment vouchers or retired interest to support their disbursement. And that 37 directors, ye hwe omun krata mu no, omo disika 2.1 million Ghana cedis. Sika no omo di no receipt bia na so. Ya ntwere hwe se na me kra ye wo hai. Enti me fitin ya sika bi, yes ye kwa akoto we. Ye kwa akoto we wa bra ye ntwere krata bia nto so. Ba yenya directors omo na ese so makosko omo nim nyansa yafu ni abobet bom ye ne enim ayi local government ho ahwan 37 directors omo timi di 2.1 million no payment voucher no interest on it and ye come no mienu ye end this new people ninti ye pese de kohye mahama ye pese de kokoshe na adodankwa eno kure omo ni mpanyifo ankonwo so omo hwe no mudi omudwuma ye se san krofo bi sei they will be not left to score free. They will not be left alone. So monko sakwa 2.1 million. Where 2021 oh me the bomb said me money me yana about politics in some. Where 2021 na do dankwa the second time no it no. 2.1 million Ghana cedis. Ghana itimiko say ye moye bosia na me betro sika ya say ni nyina sa sika we na ya say no nyina no no bi sa won sa sika we mu sanke ye hwe abrabo ye ejai sabin semfunu no a ye di tia o man na anka Ghana nke hia se be kwakobo bosia na nke enkomo bosia nso kra nke ho ye wo sika Commander 1
After revenue collection, this is 2021 Auditor General's report, and I just accepts. On revenue collection, about 163 tax collectors who were engaged by 31 assemblies were paid salaries of over 3.40 million Ghana cedis when they could only collect revenue of only 1.6 million Ghana cedis, representing 54% of their salaries, leading to shortfall of 1.4 million. Yanya 31 assemblies. And on my fan crop form so omo tax and kakra local ma omo. Sa 31 assemblies ufa wo bia tax collector form kom nyina boma omba beye 163. Now 163 tax collectors no at the end of 2021 eka omaka trade atuomuka no mo age 3.40 million Ghana cedis. Omaka trade atuomuka no omaje 3.40 million Ghana cedis. Entinka obisa se san kofi ayabo omuka 3.40 million no sen omo pedi ama omane ntie bo omu kasa anka mika se ebe na bia 150 million bi ne omo pedi ama oman no ye no ntie bo omu ka 3.40 million na nka ha adwene hwede mikan 163 tax collectors 31 assemblies yabo omu ka 3.40 million Ghana cedis unim sika yabo omu ka wie no so omunya de ma oman no 1.6 million ya adwene nye enti ye correct yaboka 3.40 million edi akwaje 1.6 million. How ado munya ye no eye omaka twanu mu fon sika no nso a 1.4 million no kra no yenya ena de munya ye no omaka twanu mu fa yaboka susuro enso ye wo DC bi a wo ho no mo ye opanyini bi a oda ha no Opemsuo by basi ya so ndisi abanye MPP abanye yes ebiem ye nyi mahama mfrim ye nya kufu ado mfrim nanso kufu ado nyo na ti district one mo ye nkrofo bi titi district assemblies one mo omo ye corrupt chen obia krono ya no de bet ya bonafumu pampe tiri ho apani tiri shen adwenbone nko a we enya kufu ado we nya mahama ye bebu omudin san so maban na so mo netia o mo ne dan that's why they are called the first gentleman by on krofu bu on sam krofu we yantia wo mo amfam na kwa so se bi nsemfunu se abekoso and I'm showing this to you. I'm talking about 2021 afehe misappropriation of revenue and as funds say yetimi kogiska ye disika no e ba besi hospital e be wie no ye so yan fancy hospital no ye dia kosi e bia toilet e wo musa toilet e nipa na yusu saa nso na hospital nipa na yusu nanso adehiade anu nti etwa ho sika no anka enu hu ade nie enu na mode ba bagi sika no enti ade na bagi sika no said ya medi ko enu wi ade akwa bibi foforo wo ye nipa boni ni wo ye kromfo said obeti bia dintia me say sa ministries department agencies no omo na eku oman na me no mu ye twe adwena ba so san say eye ne o Akufo-Addo because we NDC ni Akufo-Addo amamuo wa amuni ye me makasa wono amene no na bambo na ankasa na nado ankasa no me ne nye fan wo sade no ba mre bia ye pentem abua sampanyimfo no fo yen kai say ye ofan ye nananom a omo na seso makosko omo tete district na omayomu DCEs assembly accountant ni trouble nkoa o ye corrupt fine corrupt katashe ni dwum no pa no fine ho nanam mesisika ye sen wo ho no any sika auditor general every year in year out or the base anyuno no se Ghana ye serious assassination ken ko bobusia da kenne enye ne se ne IMF sabi mo meka che se yenyi ntrumuntu entum ene abrofo US beka che se yenyi ntrumuntu because so ko bobusia unni adwene nti ukwa ye sa kiro se ebusia na obo no se kwa kwa faso di sikanini nti osa be kiro se sabi nsemfunu se giton ho so. Again, 43 assemblies misappropriated a total amount of
646,094 Ghana cedis, 52 pesos revenue collected. Sika na omoji ye no. Ayaka se sika yaji. Ebia internally generated fund. Yem fancy ebia school block emankoda. Ube wie no okwabrani wansi school no. Ukobisa no se ye bridge. Ube ko bridge nso a enye bridge papa bi. Misappropriation. Enye se bi kura wa diska no nanumu na wa ya sika ni de ye twa se de ye ni. Abusia sika ye disi school dan ye disa ho de kokosi asori dan. Anasa sika ye fancy hospital no ye disa ho e de kokosi toilet. This is misappropriation. And we sika you know 646,094 Ghana cedis. In that same report, 63 assemblies could only collect 4.1 million due from rent, property rates, and business operating permits, among others. 63 assemblies, omantimi anje 4.1 million Ghana cedis. Baby scanning fan. Ne bi mo de twempna ho because od mo bi di ne container si wa ha. Be ne mpra no nti ontimi nkwaje. Ode agye aguna ya ase. Me so man nsem huna ekoso no. Aya ne nyaka bribery and corruption ene katasehye ne proya ya ni kire MPs no ya ni kire Nanado anase Mahama edomani Sandoso ntakrache ba omo ase ha no wo se asema mekan wo ba hu se enye ye onkrofo no bebrebe o ma assemblies ho no no NDC bo MPP bo mo na wote me ba ha che bibia wo bia wonim ye se ye ntwa adiem no wo de tepese faso no wo ye correction kro no nkwa. There were also payroll infractions of 777,627 which occurred at 32 assemblies and involved the overpayment of salaries to staff. Sagana wahu ayo papa dia ena nkasa bi nsɛmfunu bi sɛ no wote am yɛhwɛ sɛ nka bɛpam emu nipa nyina yɛno nti na woto abama party bi na meka kyerɛ sɛ nye party na woto ma ne ha me na mmom sɛ wondwene sɛ party a meto ama ne wonye no kwafo now de NDC ne ewu mitum MPP ne ewu mitum now de so de akira wo sa na na mehwɛ odin 777,627 payroll infraction. How come say ebia district assembly on mu ye nipa aduonum 50 yes ye tuaka ye tua nipa ka be 70 how we akufo adotin ba bia obeden wohunu Mahama tin ba bia obeden wohunu nanso let the institutions work. Let's have a proper structure as a nation. Say sane obi ye weni ye render punitive action a sa 77 nsɛmfunu we nyina tu betwa. And trust me, go back and check. We just will capture them in the report and near your recommendation. These people supposed to refund and my must will be a disika wadine kwa obi antimiane she. There were also instances nanya some kranienka. How come say chasesikani ya bansikano? Enti enipa 20 na omo assembly ha. Yes ye nipa 50 ka. Na wo accountant ne say adwuma ne ye wo botom sika na wo di te ya antinka betua broso ye tua obi aka ban no ne ye say tua omo a omo nim ghost names ye tua omo ka we nyam na me kon ye auditor general abaya genesi wo say ne dwuma de wo di nti every year or the report ba, and this is 2021. There were also instances where social security contributions deducted from staff salaries were not remitted to the Social Security and National Insurance Trust and poor management of pension fund, which resulted in penalty payment. Omo ya dwuma on when you say you trying to case ya ten senate na ye te ya yansan ku twa sika na ma senate ti senate to mo say wuni pa we wuntua mo senate adan ye no nti de o ye no e penalty ni asa charge aban no ni asa bɔ ho ka sika na ye di ni asa charge aban no abusuan ye te ho ni o. This is 2021 Auditor General's report o. Yahya contract. The 2021 audit also indicated that 7 assemblies spent over 2.7 million on projects
which had been abandoned after completion. Ye project no na de asiwo school a esinwuram market a yaye na omanfo no say ye nkomu nkoton niema because assembly na say no omote kwan na assembly ni san adwo musika ohun baby a ote na anya approved no yes adwo musika na project na yaye ni de esinwuram. This is it, and we spent 2.7 million on project esinwuram. Na edim say project ni emfanya adwuma ye bon wo ka akoyeden ye wi a ya sansa ho akobo busia na yen ye de anipa project ni bi ni e kra de say dem say ho ayi ni de ka crofom de ho ka de ka say de me no kan nyina eye 2021 no MPP na net so wo kan say no obi to no NDC or Lambaste MPP ni ade. This has been our problem since me ko 2025 na mahama net so this mahama na wo ye part 2 waba mahama abebio yesi ne sabe bia ne su mahama yehu bi da no me cho 2015 what also happened metimi de wako 2010 what happened 2016 what happened yenko yachi 2008 eya dia Ghana ban panyimfo maban na sabe nsamfunu we nyina omunim and they sit there ye wia akwa abonse Public Accounts Committee, Parliament, nene omutimi Roma na omaje fa kakra. Edi enti no bisa say obi nstro se wo di Ghana sika because odi aye nya ne hwe de bi ye nya che ne pe afenu otiam Ghana fo mu nyina amumro munyima anso wadi nse hunu. Eno otiam a wo ye NDC ni a wo ye NDC ni otiam a na yetimi ka se ye nyina ye motwi nkwa na adi akire because wo ye NDC ni wo trans dwene se sika na ye kan se yampa wo de na hunu wo ana wo MPP ni a wo bisa ho se sika na se yampa so di awo pa no wa wo di akire no de pa na wo kope wo ba ya tran mama ye the party politics na wura ya adwumti ye ndwene hunu se nipa na medi na chi no medi na chi so me party member na nso ye kanima nipa mambofo pa wonye. We are quick to say Akufo-Addo, we are quick to say Mahama. Ba mo ase on mo no. Me ko 2015 because maka 2021 make no we nim so any MPP ha no be bia ye party politics. Yeah 2015. The overall financial impact of weaknesses and irregularities identified in the course of the audit amounted 505 million Ghana cedis, 107,134. Sika say you 505. Me say ha ye hwe nyema yank ye hia se bebo busia. Ye hia se bebo busia ba ye nya mpanyimfo bi a omo mfa ho no no wadi ni de ba bia ono hwe nso nya ne sika no oje ne de enti efrisuru na eba saa. 2015 tax irregularities ye waste 305 million Ghana cedis, 417,021 cedis. Sa sika we ni nyina na ye ka no. Ye ka na ye se anansesem bi ne eto a kire wo. Because no kwapa na se mumu bi no. 1,000 and 10,000 no. Ye ka 10,000 kire wa. This I catch us 100 million and was any scan beso by bia. So when we are talking about 305 million Ghana cedis, 417,021. Ebia mumbi na I say story bi ne catch ro. Tax was say ya yanjije. Ukwo district level no ministries ni bi departments ni bi ni ade stores and procurement irregularities 20 million 623,604. Ukwa procurement act ni ma HSS me pese me to ade a o minji invoice wo Mr. Amo aho minji invoice wo kwakwantwi wo minji invoice wo kumani ho me obe at least manya mpomi wo miensa na wo mu miensa obi akoto ode ama me ni proform ode ama me na mahwem da bi o me pepapa kwantwidie wo fom ene mame to kwantwidie na da bi na me kwantwidie na wo fom de na nso enye papa amode be 50 pesos bi ana say 1 cedi bi ka ho na mom me mani to eno a ebeche
So you sit down, no analyze, no ato. Ubenya panyina ono ade na ekoto ne yire nkwa na supply. And the bono betwa ma no so yen contest. Tie. Stores and procurement irregularities noted during the period amounted to 20,623,604, which was 4.06% of the total irregularities. The irregularities were due mainly to failure on the part of the ministries, departments, and agencies to follow procurement procedures prescribed in the Public Procurement Act by failing to obtain required number of quotations. Splitting of procurement contracts exceeding authorized threshold, as well as short supply of computers and payment for goods not supplied, among others. Enti threshold na eni kwanse wotra no odroma no wadwiri no de kakra fa ha no de kakra fa ha no de kakra fa ha obekọ computers na ese yeto a ya nto adekro na ekoto no nso a ama na sika no nso a eni ho we 2015 mahama abanso entiba ne nyon wa say 2021 the same thing ekoso yenu nti yebetwa ka cho say kosi Polugu dam ubekọ na dam ni ho nso na sika no $11.9 million ye tua panyimfo ya to abamom ye tua ba miminu mienu na wo sa sika meka nyina ye de ba manhia hospital be ye ni ya ankasa bi uma mi bi nka wangu sa se be ni enye ba bi mfa ne nto wa anka wo fa bi wangu anka wo ba bi angu wo na wo di akire be NDC MPP na to bia wo twene ho ahwe sa nipa na de be yan se sa sika we ye de kohwem wo konfo no chi ba bi ekra nka bia wo ba bi nka wangu nka wo ma mi wo na bi nka wangu ene kokofo na chi wo hwa okodu anwuma unya bed enaso commercial hospital concentrate ko hwe se wo hospital hanum yantimi ambie ba me no me be NDC MPP me so unya NDC no MPP no but they would dey kire obisa ho say are they doing the right thing unim say me kan 2021 no me catch you say omutimi tua hwe there were also payroll 777,000 omatua mana broso say ye tua staff ka abusa de wa wutu so abia dwuma bi a enipa num ne wo ma wo betimi atua ka akotua nipa nwotwe sa miensa na ebeda so no efrehen ba akọ aban mu a ministries need departments no de akoso no me kind na at the time 2021 ebi wo mo now 2015 the same thing payroll irregularities hwe de ohoy 1.595 million 71 Ghana cedis payment or payroll irregularities. It was recorded during the period under review. This was due mainly to payment of unearned salaries to separate staff as a result of delays in deleting their names from the payroll and delay in transferring unclaimed pensions and salaries to government chests by the banks. Oh, to be on how the bufake can you some funu pa no matera ato no no. Kwasa sempa o. Say obi no ya adwuma ha bia enen wo frim. Ebi kwa no nipa no wu. Yes wo ya nyini di enfrim ntie da so tua ka kogu na account um. Sem funu pa na mpanyfo no bi di kire yo. And this is not coming from me. I auditor general's report. This is 2015 Mahama time. I just took Nanado 2021. And mpanyfo ya yo mu ni ba say aya ne ye bremu wo no enye omo pa na yo ye onipa bi omo wase ho no musar ayi DCs uko municipal assembly ne omo ye deadly so payroll irregularities na ewom 2015 2021 e bi da so wom yakọ 2022 da so wom obekọ 2018 na bi da so wom 2004 na bi da so wom na de omo we adan sebe ye mo ana Opemsuo. Your loans are a dema man for Yanji.
you know, a 16 million US dollars. 16 million US dollars. What the bag Ghana Sikamwa? Oh gosh. This amount, which converted to an aggregate of 77,857,099, 15.4% of total irregularities, loan outstanding. Contract irregularities, me catch all, yenya 2.7 million 2021 another time. Over 2015 Mahama timer, the same contract irregularities noted during the period under review amounted to 51 million Ghana cedis 941,818. Inti then a buy no mu banning na sabi sanse mfuru nyina ekọ. Inti Ghana ha no sabi obi disa adwumadie bi se ya yentimi nya na hwe ana. Yentimi nka hwenkyere no. So ma hu de o man ye no. I think it's about time we build our institutions. Opeso ofremia bras opeso ofremia brasubi. And then maybe about 5 minutes be uba anyenchia opeso can be because just about 5 minutes. And then Mr. Amo hanomo kwako usanchu aha. You better building the institutions. Why can't we build our institutions to work? Intia deno sankrofo amika nyina omu di ne kwa. Ye bia ne yasansa ho 0596259444